Bhoben Hokayalong le Rajendra Sarma ki thiji aphan kabor I. KCS pen ke pathik pon Golden Jubilee Special Gift Coupon ni kelar pon. All Assam Khel Maharan Hanjang Langso Pathu Aklamalong ke paman ponji aphan kachisik. Karbiang long life adaba birtang ton pen arjupanik tha. Bir thea kaya long monit hejan kacherap seroi nang ji kalisi monit hejan angbong je hai una lingsi kacheber akaisi nang le bom tanglo. Lason si Bhopen Hokai mithanga long le pata dokko kapita anut kaprek Dimapur ke do Rajendra Sarma along le kacherai ji aphan kabor ialam ki keklang. Bokajan subdivision ke parlo khatkhati Bhoben Hokai methangalong pata dokko kapita inut Rajendra Sarma Dimapura soralong le kithi dunji aphan kabor ialam ki keklang aputhak hanjang langso press club asai hemalong phirangkia mai kangni phirangkia mai long le hempu Bhopen Hokai pen kaning je pona tengki nililong le chiripho adakdo labang solong le along si Rajendra Sarma pu munit laki nilong le pu ka chikrong dun la pente la solong le along ki charwo dunji aphan Rajendra Sarma bang gunda phan pangrumsi pasik sakji aphan longle an palelo ala ma geloring kusi ala tumpring west kar pegong sido Bhopen Hokai kurake lamasi Delhi phan loso longle daito ge nakpilo je nang nilongle nang lampinot nang kiti joglemi mon nang pima klemi klemno labulo laso masi ditu langlo theglonglo demarcation kadu gabida do thailo lamasi ditu fencing kadu be logai thai ki Kami aku lalu afijok pada itu logai kan pada itu mehci tangget, lalu fencing tangget pada api, tangget pada itu mehci dah api, ada sini ni api lakso fencing dah, komande kasih kerong Hindu bahini punya bojondor bodem ni itu hire si, lah itu mabang papri Thai itu mabani lah kang pai kang fencing ada, apa sih ni kecuali ni bangke Rajendra Sarma, lah haya gunda itu kan ke hange, gunda authority bah. Athe council and order kado we potta sota okay demarcation kado we tankhaya bhi council of anda alang lang plosi ini ditum phan la som na kibi na ki ther ki ha athe kado we documentation do thai demarcation na bidar bida alang nitum phansi fake potta bolo de lage kado gawe la hai lo na tum bu taklang bong lo kado we documents do thai lo court pe chenglo revenue department kopi bagi nagi documentation ke antor bendoi thailo Lasolong Birendra Sarma CF Mukhia Sohot Singh Monraj Parik Ashok Sarma Atumsi Alamki Padodun Loposi Pherangkia Mailong Ningchepon Lahai Muni Datum Karbiang Long ke Shik Schedule Area Methanga Dimalong Lesi Aronre Pen Long le Nangki Thiji aphan Kabor Iatuma phan Anke Karbiang Autonomous Council atum pen Nangkilang cari dunat kinang sot pusi tuning repon. Munamote ase 5 বিঘা আর এটো দিমাগে গাড়ি কি বলি কয় জবানবন্দি আছে এই সীতা আছে সীতা বহি আছে এই ম্যাপশিট আছে স্টেটাস ম্যাপ আছে এই গোটেইখিনি মানে মুনামতি আছে আর পলিউশন সার্টিফিকেটও আছে এই কি পজিশন সার্টিফিকেট এইবিলাক গোটেই কেইখন মোৰ মানে এই আৰু লগতে হেৰিও আছে কি বুলি কয় কাউন্সিল অৰ্ডাৰটো ইমান পুৰা গোটেই মানে মাটিৰ যিমান ডকুমেণ্ট দৰকাৰ সেইখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু মোৰ বুলি মানে ৰাজেন্দ্ৰ শৰ্মাই এটা মূৰ মাটি বুলি তেওঁ নামত থকা পতাখিনি কি কাঢ়িব খোজে আৰু যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মাটি যাব খোজে তেতিয়াহ'লে এই গুন্ডামি কিছুমান গুন্ডামিক মাটি পেলাই এটা সিচুৱেশ্যন ব্যাগে ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে মন্দিৰ ভাঙিব আহিছে মোক কৰিছে বুলি পেলাই তাত হাংগামা কৰি পেলাই পুনৰ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি ৰাখে তো কথাটো হৈছে তেখেতৰ নিজৰ
বাৰী মাটি তাতে গেট এখন আছে গেট তলা মাৰিবলৈ ৰাজেন্দ্ৰ শৰ্মা ক'ৰ পৰা অধিকাৰ পালে 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা তেখেতে নিজেই কৈছে মন্দিৰৰ কাৰণে ৰাজহুৱাভাৱে আমি দি দিব মাটি মন্দিৰ যিমান আছে মাটি দি দিম বুলি কৈছে কাৰণ তেখেতে নিজেই কৈছে মই নিজেই হিন্দু মানুহ গতিকে মই ভগৱানৰ বিশ্বাস কৰোঁ মন্দিৰ মই দি দিম তাৰ মাজতো 2-এটা মানুহে আহি পেলাই যে মন্দিৰ ভাঙিছে বুলি কৈ হুলস্থুলীয়া কৰি পৰিৱেশটো বেয়া সৃষ্টি কৰি দিয়ে তেনেকা মানে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালোঁ তাৰমানে ৰাজেন্দ্ৰ শৰ্মাই কিছুমান গুণ্ডামী মানুহক কিনি আনি পইচা দি পেলাই তাত পৰিৱেশটো বেয়াকৈ সৃষ্টি কৰে এটা কথাটো হৈছে তেখেতে কোৱা মতে তেওঁলোকে যেতিয়া জমাবন্দী মানে এৰিয়াটো ভাগ কৰিবলৈ আহে ডিপাৰ্টমেণ্টে ইভেন খটখটি থানাৰ পৰাও আহিছে নহয় জানো থানাৰ পৰা আহিছে আহোঁতে গোটেই মাটিটো জোখমাপ কৰি পেলাই দিয়াৰ পাছতো যদি ই নিজৰ মাটি বুলি কয় তেতিয়াহ'লেতো গোৰামী হ'ব Balipathar present terang Karbi Anglong Live. Karbi Cultural Society hin pen ke pathik pon bahaka chelang mati Golden Jubilee Special Gift Coupon thang ni phaing kora ner kebarni ke hot pon pen puthora ni kelar pon thu. There ni phai kretrok siar ni si puthot bangso Golden Jubilee Special Gift Coupon bi pon poposi KCS 3P atum pen thang ni phai inkora trok siar ni KCS sa hemalong phirangkia mai kang ni ponohut pachini pon. Phirangkia mai along KCS amai phu Chandra Singh Kropen ke pachini pona tengki Golden Jubilee Special Gift Coupon thang chikloni phai inkora ner kep surihini rain kora pli arnisi ke pathu alamdu. Bonsita me ison sonia kisunga joini laso arni ke pathu pon thek thedatpu. La solar ke wangji there chikloni phai tretroxy surihini rain kora plianisi pathu ikpo kapathu thek the athe ke gift coupon alo nangki jor pia korte injera tumpen ki jor pen kilong tang ka hai huini le tumalong nang thon wang velang la so joksi ke pathu ji sungchetlo la sikadu ka we phanta dia chohanglo la silaso gift coupon non nangki leji there mate march chiklo ni phai kretroxy surihini rain kora pli arnike pathu vekpo laso hot gift coupon alo ke jor atangka nang thon thedet positame pathu vekpo lapen tangka kilong le a gift coupon alo a pharman ke pathu long pensi sorplot po lasi gift coupon alo ke jora korte injera tuma phanta ke pachini mate kachuningri lapulo nangli tumke jora gift coupon alo a chet lapen atangka theria chikloni phai kep surihini rain kora pliang bong KCS Central Committee along nangke pale eji phansi pachini ponlo kali pulote laso pharman ke pathu pon thek thedet pupusi KCS amai pu Chandra Singh Kropen pachini pon kadu kami terangke lapen channel langbong lapen kalau kita langsung himpen kemang pon langsung kopai ke jalan lo mati rotari ke patu tiket ke datang alam bang nili lepen kalau kita langsung himpen kita nanti orang kalau baju lo kerja ini tong sekota na bangso kadang ke amai kehidupan kau kalau tidak berapa jika kita langsung himpen kadang tang kalau disun sorong aja setelin kerja Katalona men pen acara pun si isi kopai ke celang lo si loteri ke patru ki asa yang dengan pondo sita halabang sohut nilitung rong aja kerja Katalon aputa ke klema sai kar sibjit ke ko pena jok la sohut ke patru pon muda lo tasi putot penap tarik kolener kebarni tang ciklo si patu pon jalan dulu sita pimian ni non an sita labang soalo tiket kenam tum tiket labang so buke pon tum non antanang pali lida la so joksi ni tum putot arni la pon tu delo la sila kenon ke bangi tang theria ciklo ni pai ke toksian si patu pon po lagi patu pon lepo kenon ani tum laso aku pai ke celang alu taria long itu jadi gopang dak pon anong sige begonar lo otto lo lapen ke scooty lapen ke mobile handset
News report long sodar inti Karbing long live. Non nankele ji thereponi phai pli pen sirkeparni an all Assam khel maharan ke pathu ke padu ponji aphan adimaklong ki thik ponake hanjanglang so pathu aklama long henlo Ladakh si bangso khel maharan pathu ponpo Khel maharan ke pathu ke pangcheng ponji aphan hanjanglang so long kisi ke dangasai deng pon bomlo Hanjanglang so Sports Association atum pen che patir piponsi non nankeleji thereponi phai player ni pen state level mate all Assam khel maharan ke pathu pangcheng ponpo Labangso ke pathu pothak pherang kya mai padu ponlo Hanjanglang so Sports Association amai phu jesi pathak ke chari pona mai long aluhi sarpia man pen Bokajan Civil SDO Debojoti Bora DSO Rilip Ronghang, Bokajan Range ACF Pranab Terang, Bokajan SDPO Rostom Raj Brahma, Education Board Chairman Bokajan Block Sardili Beatum Chetongdun. Bir takiri ponlonga tengki state level ke pathu mate all Assam khel maharan hanjanglang so pathu aklamalong si ke chengpen kijoda pharman si pathik ponlo. Lasi bangso ke pathu mesen me et pen all Assam khel maharan ke pathu ponji aphan sayamo claim ponlo. আমাৰ অহা 4 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেল মহাৰণ যি ষ্টেট লেভেল তাৰ অপেনিং চেৰিমনি হ'ব ডিপুত আৰু ক্লোজিং চেৰিমনি 9 মাৰ্চত আমাৰ এই হৰিহজান স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হ'ব 9 জানুৱাৰী সো তাৰে আমি আজি প্ৰথমখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ মানে যি ক্লোজিং চেৰিমনিটো আমাৰ বোকাজানত হ'ব এই প্ৰগ্ৰেম যাতে ভালদৰে হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লগা কাম আছে তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ 35 Balipathar pen present terang Karbing long live Assam Cabinet pen Assam Longria long Muslim Marriage Act kang thana lamrai ki dengpon ki Longria lo ke dodon Muslim sakha etuma phan amina thorom jutang jubat pensi ke pachi o ang theklo pusi AIM amai phu Asa Udin OIC ningje Ningkan troksir kepen akeban aron Assam Sarkar atum pe prai tanglo Assam Longri ke do Muslim akha atum pangri pangdona hut razimate registrar pensi nika nama certificate alo long popusi alang lipen pherang kia thingno thanpon sita non ke sarkar pen bang soaron pavir etlo sita nika phat special marriage ekalong ke ponjia warsai dolangma puta karju pedoponlo pangri pangdon ke isi dhoromaron ateng pensi klemnangji pusi alangli ningje pon Seta non ke special marriage ekalong ke thangna thorom kachiju ave laki akejoisi mande laki thorom pen kachera ave pinaron si pinak puta OIC ninchi Muslim thorom pen pangri pangdon ke pato hot meherpu bochi piatum aphan ke pajir aron stami inthan petlo lata arlo sotum aphan kana hoklo Special marriage ekalong pen jongsi piso pangri lo polote Muslim jongjung aron ateng pen ke khidat hai hu ke longta avilo lage Muslim akhai atuma phan adhorom pen kapachi o phansi ke claim chot loputa OSYC abang pherangkia thingno lamthe jaipon News Desk report Karbing long live Tang te pinia dawa berta ki lapan si kang ton panik lo arni kimi